reka nongere nkwifurize kugubwa neza uri mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu ni wa mwanya tuba tukugezaho amakuru abagezweho abari kuvuga mu binyamakuru bitandukanye. Ndagira ngo ubwire yuko ibintu byose bibera hano, ikintu cyose uzajya wumva ushaka kumenya cyangwa ikintu cyose kigezweho uzajya ugisanga hano ni mbera byombi. Inkuru yanditswe n'igihe yahawe umutwe ugira uti noteri wafatanyije na Miss Iradukunda Elisa nawe yafunzwe cyangwa se yatawe muri yombi. Inkuru ikomeza igira iti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi noteri witwa Uwitonze Nasir ukekwaho gukoresha inyandiko itavugisha ukuri muri dosiye iregwamo Ishimwe Dieudonné utegura irushanwa rya Miss Rwanda. Uyu mugore yatawe muri yombi kuri uyu wa mbere afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora inyandiko itavugisha ukuri no kwiyitirira umurimo utari uwe. Iri tabwa muri yombi rikurikiye inyandiko zakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga zisinyisha abakobwa n'abasore batanze ubuhamya ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rishinjwa umuyobozi wa sosiyete itegura Miss Rwanda. Izo nyandiko zitesha agaciro ubuhamya bwatanzwe mu bugenzacyaha ku byaha bishinjwa Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda. Bivugwa ko uyu noteri yafatanyije na Miss Iradukunda Elisa bakajya bandikisha batanze ubuhamya bababwira ko ibyo bari gukora ari mu nyungu z'ubutabera. Icyo bari bagamije kwari ukugira ngo imbere y'urukiko bazashinjura Ishimwe agirwa umwere. Usibye kuba noteri, Uwitonze asanzwe ari umwunganizi mu mategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Ngayo nguko aya n'ayandi makuru ari kuvugwa ku isi. Leta y'u Rwanda ejo kuwa mbere yahagaritse by'agateganyo ihiganwa rya Miss Rwanda, mbere umwe mu babaye ba Miss atabwa mu mvuto. Ni inkuru ya Assumpta Kaboyi yari Kigali. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kuri uyu wa mbere ryagaragazaga ko iyi minisiteri ifashe icyemezo cyo guhagarika irushanwa by'agateganyo. Muri iri tangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Umuco n'Urubyiruko Rosemary Mbabazi rigira riti hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ku muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco iramenyesha abanyarwanda bose ko iba ihagaritse iri rushanwa mu gihe iperereza ritararangira. Ihagarikwa ry'iri rushanwa ryahise rikurikirwa n'itabwa muri yombi rya Nyampinga w'u Rwanda 2017 Miss Elisa Iradukunda. Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yabwiye Ijwi rya Amerika icyo uyu mukobwa akurikiranyweho. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka RIB yafunze Iradukunda Elsa arakekwaho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza bifitanye isano n'ibyaha Ishimwe Dieudonné akekwaho. Ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Iperereza rikaba rikomeje mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru agera ku Ijwi rya Amerika yagaragazaga ko bamwe mu bakobwa babaye ba Nyampinga mu bihe bitandukanye banditse inyandiko bayishyiraho umukono imbere ya noteri isobanura ko mu marushanwa babayemo batigeze bakwa ruswa, ko n'ibyo batsindiye babihawe batabanje gutanga ruswa iyo ari yo yose. Nabajije umuvugizi wa RIB niba banditse inyandiko bose baza gufatwa, dore igisubizo yamaye. Kugeza ubu ngubu niwe iperereza rimaze kugaragaza ko hari impamvu zituma akekwaho iki cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza, ariko n'ubundi iperereza rirakomeje. N'undi wese byagaragara ko yaba yarabigizemo uruhare nawe nta cyatuma adakurikiranwa n'amategeko. Uburyo yabikoze nyine nibyo biri mu iperereza. Urumva ntabwo ubu ngubu ari igihe cyiza cyo kuba umuntu yabitangaza. Cyari mu iperereza kugira ngo tumenye uko byatangiye n'uko byagenze kose. Guhagarika ibikorwa bya Miss Rwanda mu gihe kitazwi hari abasanga ahubwo byari byaratinze. Rutanga rw'amaboko ni umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda gishingiye ku muco yagize icyo abivugaho. Ko ntabwo mu kinyarwanda wafata umwana w'umukobwa akirirwa yita ku mahariya, yita ku bwiza, agira gutengu noneho kandi imbere y'abantu nabo bafite imico itandukanye n'ingeso zitandukanye ngo wibwire ko hazavamo ikintu kizima.
dusaba rero yuko ibyo bintu byahagarikwa hanagira n'igikorwa cyitwa gutyo kuko abantu bakagisha inama hagakorwa igishingiye ku muco. Kuba byahagaritswe rero mwe mwabyishimiye? Kwishima byo hari n'ikindi kintu ko ntabwo twajyaga kwishimira yuko haba haratangiye ikibi ngo kigombe guhagarikwa. Twashima ko ikibi cyahagaritswe. Guhagarika amarushanwa ya Miss Rwanda bishobora no kujyana no guhagarika irindi rushanwa ryari ririmo gutegurwa ry'umusore urusha abandi uburanga. Inteko y'umuco yatumije inama y'igitaraganya igomba kuyihuza n'itsinda ry'abategura irushanwa rya Miss Rwanda mbere y'uko abasore 18 baherutse gutsindira kujya mu mwiherero berekezayo. Guhagarika irushanwa rya Miss Rwanda ndetse no gufunga umwe mu bamisi bije bikurikira itabwa muri yombi rya Bwana Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda watawe muri yombi tariki 25 z'ukwezi gushize kwa kane. RIB itangaza ko imukurikiranyweho ibyaha bifite nk'isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiriye iri rushanwa mu bihe bitandukanye. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu Rwanda kandi mu karere ka Musanze ubukene bukabije bugeramiye imiryango ku buryo iba mu mazu yubatse nk'ibiraro by'inka. Eric Bagirubusa yagendeye ako karere adutegurira inkuru ikurikira. Radio Ijwi ry'Amerika igera mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda ni mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri yahasanze imiryango biboneka ko ibayeho nabi mu nzu zitameze neza. Izo nzu uzitegereje ahenshi mu mpande zubakishije ibituruso byumye, zimwe muri zo kandi biboneka ko n'isakaro ryazo ryashaje. Abazituyemo batubwiye ko ari ubuzima babayeho igihe kirekire byambuza uko ngira aha mu karere kegereye ibirunga. Umukecuru Marita y'ingeneye w'imyaka 76 y'amavuko yibana mu nzu biboneka ko umunota ku wundi ishobora kumugwaho. Yinjije Ijwi ry'Amerika mu nzu ye iherereye mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze. Inzu izangwaho inyonjaga kuryama mu cyumba cy'uburiri no kugenda ntengetse gutya. Nabyo nti munsi napfuye. Tumuzamaza mwakora kano kugikari none mu nkuremo. Inyuma ni ibiti bihagaze yo gusa biyiteze. Niba yaraguye kera. Ubwo yaga yangwa gonga bakuyishe abazima. Kakugwaye kakwica se? Ngapfa nyine. None mba mari kimwe bo muri abayobozi. Cyungu mazi. Nijyango gwaje ntacyo ngo mari. Nsigaye mazi iki. Nijoro babimeze biteye imvugo. Mwe turahenga amaga ndaza nkabaha ngaha irakubira isimbeyo. Kuko haba hejuru amabati wagira ngo ni hanze mu mpande naho ni hanze. Ngatitiraga n'inzira titiraga gutya. Igatitira nkagira ngo raguye. Nkagira ntabanani bavemo bagenda nje bizango nje nyine. Abana banzaga kundaza mu nzu. Kubabona izinda ari nko ku nshuro ya mbere ashobora guhita agira amakenga ashingiye ku mibereho y'abazibamo. Uretse izinzu babamo kubera imiterere y'aka gace biranagoye kubona ubwiherero ku badafite inzu ziboneye zo kubamo. Ku mukecuru y'ingene akavuga ko inzu abamo iri inyuma ya nyakatsi yabanje kubamo. Ewe n'abana nyakatsi. Nyakatsi ntabwo natiri kuva gutya. Ngize amahirwe nko bana banyubakiye. Uzi kuva mu nzu napfuye kure ukuyimeze idaho mwitagizite mbonye inzu. Imani kamfashe kankore bitangaza ko namvuye mu nzu bakazankora mu nzu nzima. Nubwo ntayigwamo ariko nsingiye ariko nkabona inzu. Ibigaragara mu murenge wa Musanze ni nabyo bigaragara mu yindi mirenge ifata ku gace k'amakoro y'ibirunga. Abo twaganiriye nabo mu murenge wa Kinigi bemeza ko impamvu nyamukuru batera kubaho mu buzima butandukanye nabo mu bindi bice by'igihugu ari ubukene. Ubukene kubura amafaranga yo kuzanisha urwondo. Urwondo ruhenze se? Ruhenze. None se umuntu umukene yaruzanisha iki? Birabangamiye se? None se bitabo wabona wararamwe ibitusa abandi bari kurara hameze neza ukabona bitakubangamiye. Uretse kwibura natwe ari byo bari gushoboza dufite twakwifuza ibyiza kuba heza natwe nk'abandi. Nta bundi buzima muzi, ubuzima bwanyu ni ubu ngubu? Ubuzima bwacu kana ubu turiho si ubundi buzima bwaba ari ubu. Mujya muvugana se n'ubuyobozi ngo bubafashe cyangwa mufatikanye bigenda bite? Ubuyobozi si twari ugufasha abo bashaka none baza kugufasha badashaka. Kubona itaka ryo guhomesha inzu cyangwa kubumbamo amatafari muri aka gace kegereye ibirunga abahatuye bemeza ko ari ihurizo rikomeye. Mu biciro by'itaka nabwo imodoka zibanje gukora urugendo rurerure ni ku mafaranga hagati y'ibihumbi 45 na 50 ku modoka imwe. Itaka ino bakoreshaga barariguraga ntabwo ino iri taka ryino ntabwo rihoma binzi. Rigura gute? Imodoka ni 47,000.
nari ibyo 47 nta kimasa ufite se wabo ubikuye hehe? kandi hano i Musanze muhinga ibirayi bikera mukagemurira n'indi mijyi hirya no hino mu gihugu. Ubutaka bwarabuze bose ntariko babufite. Ijwi rya Amerika imaze kwitegereza no kumva iby'iki kibazo yavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze. Ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Janvier Muri, meya w'akarere ka Musanze yabanje kutubwira ko iki kibazo bakizi kandi bahangana nacyo umunsi ku wundi. Muri iyo mirenge cyane cyane dufite ikibazo gikomeye nk'uko ubibona nawe hageze n'ubutaka bw'amakoro. Kuhageza rero igitaka ubwo nibyo tuba turi kurwana nabyo. Hari amazu tumaze igihe dukora n'uyu mwaka w'imihigo harimo turi gukora, ariko si ukuvuga ko afite icyo kibazo yose turi kuyakoraho. Kuvuga ngo tugenda dushyira mu bitewe n'ubushobozi nk'ubwo nari mubwiye bukenera nk'ubutaka, bukenera amabati. Ubu ngubu wabonye ashyiramo ibyatsi ntashoboye no kubaka igikoni, ahita yicanamo kwa kundi twayicanyemo na twa tubati twari turiho tugahita dutobagurika. Ibyo rero nanone byongera umukoro wo gushaka nanone n'isakaro ku mazu amwe n'amwe. Meya Aramura akomeza abwira Ijwi rya Amerika ku ngengo y'imari bashoye mu gikorwa cyo gufasha abafite inzu zishobora kubateza ibibazo. Muri uyu mwaka w'imihigo twari twarashyizemo miliyoni 100 nizo twari turi gukoresha. Ku miryango ingahe? Ni amazu atandukanye, hari ayo kubaka bushya amazu 50 turi gukora, hari ayo gusana twari dufite 50, hari ubwiherero 200 batagiraga namba, hari n'ubundi bwiherero 1000 bwo gusana. Urumva rero ni amafaranga agenda akora mu byiciro bitandukanye by'iyo miryango. Hakaba kandi na gahunda turimo yo kwegeranya abafatanyabikorwa, kuko tubona ko nabo hari abajya badufashamo muri ibi bikorwa turi kurushaho no kubegera kugira ngo dukomeze tujyanane. Ariko urugendo nk'uko nabivuze ruracyari rurerure. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'imiryango ikeneye kubona inzu zitunganye aha mu karere ka Musanze. Gusa akarere katubwiye ko ari akazi kadasaba umunsi umwe kuba baboneye imiryango yose amazu atandukanye nayo babamo. Aya ni nayo ntandaro kuri imwe mu miryango ikomeza kwibasirwa n'ikibazo cy'amavunja kubera umwanda nk'uko bitangazwa n'akarere ka Musanze. Ugira ubusa Ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.